omwezi wa kampeji cyakumbikwa ati nibyo buyonjo nagira ngo berarikirire kandi habyo buyonjo tuinemwe kandi niya kereziya ntukosa tuinemwe abantu bonabo hati ntubasa kandi turi umubira bwenjura nubasa haimuka ngo burwire abana bo tuine n'abantu bakuru basa kutunga burwire ngakorera hariho muswija ogo hona enja kusima government abo bwezi obatungire bitobo tuburukumara ma government ikatuhereza kilo 50 z'akahunga yatuhe ebihimba kilo 25 hati ntisima munonga kandi ebye bihimba ebi n'akahunga bikatunga abantu 42 abantu 75 abari mu kambweji hati tiyo nsaba government erukirire abari abasigire government yakosederinga abali bantu abafirira abantu bonga kandi twine bizibu by'abantu bona nabo bafirira amazu gabwe business zabwe zone zifire nareba government tiyabikwama kurungi iti so banasaba government nabo irorenti yabafacilitatinga nabo no kubatunge cyakutandikiraho kubanga buri kintu cyona kiri ahansi. We also need engagements of the local leaders, like the district local leaders. Inamo business ngetubezaho n'abataka bangi babade baina wano business ngazitubezaho ngamwe tujemere zo kulia mwe tujja sente zo kutwala ku somero. Tuenda government tukorera habyangu byangu turuga hano tutara handi buli muntu agenda handi tutakosera oburwaire obwinji. KTV West twageza kwikirira all planner wa district ya Kasese Joseph Singoma kuje byanje kutushobora nshongeji bit byabe byabusha gasha kwa Gilbert Muhanguzi.